Rero bakunzi ba Samuzozi TV, mbanje kubasuhuza nizera ko mumeze neza, mbibutse gukanda subscribe, like, share na comment. Rero tudatinze dukubite tubangutse duhita tubabwira ko ikipe y'u Rwanda yatomboye ikipe bizakina ku mukino wa mbere wo gushaka itike ijya mu gikombe cya Afurika, ikaba yatomboye ikipe ya Djibouti. Rero muri CHAN 2024 u Rwanda rwatomboye Djibouti ko ariyo bizakina umukino wa mbere. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 Ukwakira 2024 mu gihugu cya Misiri habereye tombora yuko amakipe azahura mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika ku bakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo, yasize u Rwanda rutomboye Djibouti. Rero ikipe y'u Rwanda iheruka kwakira imikino ya CHAN ni itike ishakwa hakurikijwe uturere amakipe aherereyemo ku mugabane wa Afurika, bivuze ko nta kipe yo mu majyaruguru yahura n'iyo mu majyepfo. Mu bihugu byitabiriye aya majonjora harimo ibihugu 11 byo muri Sekafa, aherereye u Rwanda nibyo byitabiriye uru rugendo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatomboye ikipe y'igihugu ya Djibouti, aho ariyo izabanza kwakira Amavubi mu mukino ubanza w'iri jonjora rya mbere. Uteganyijwe hagati y'itariki 25 na 27 Ukwakira 2024, mu gihe umukino wo kwishyura uzakinirwa hagati y'itariki ya mbere kugera n'eshatu Ugushyingo 2024. Amakipe azakomeza mu ijonjora rya kabiri azakina imikino ibanza hagati ya tariki 20 kugera kuri 22 Ukuboza 2024, mu gihe iyo kwishyura izaba hagati ya tariki 27 kugera kuri 29 Ukuboza 2024. Mu gihe u Rwanda rwakomeza muri iki cyiciro ruzakina n'izaba yakomeje hagati ya Sudani y'Epfo na Kenya. Sobanukirwa impamvu ibihugu bitatu byo muri Sekafa, Uganda, Tanzania na Kenya bizakira CHAN bikaba bizanakina imikino y'ijonjora. Ubundi akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no hagati bigize Sekafa muri iyi mikino kagenerwa imyanya 4 y'amakipe ikina imikino ya nyuma. Ibi bivuze ko ibihugu bya Uganda, Tanzania na Kenya bizakira CHAN 2024 byo bifite itike yo kwitabira iri rushanwa. Nk'uko bisanzwe bigenda ariko no mu gikombe cya Afurika gisanzwe, igihugu kizakira gihabwa amahirwe yo gukina imikino yo gushaka itike aho kwicara ibindi bihugu biri gukina. Ibi niko byagenze kuri ibi bihugu nabyo bihabwa ayo mahirwe, bivuze ko ubu itike iri guhatanirwa iri imwe hagati y'ibihugu 8 bisigaye ari byo u Rwanda, Burundi, Djibouti, Ethiopia na Sudani y'Epfo, Sudani na Somalia. Imikino ya nyuma ya CHAN izakinwa hagati y'itariki ya 1 kugera kuri 28 Gashyantare 2025, yitabiriwe n'ibihugu 19 bivuye kuri 16 byari bisanzwe byitabira, aho igihugu kizayegukana kizahabwa miliyoni 2 z'amadolari. Uko rero amakipe azagenda ahura mu byiciro bitandukanye. Rero raundi ya mbere izaba muri Sekafa, Burundi buzahura na Somalia, noneho Ethiopia ihure na Eritrea, Sudan ihure na Tanzania, South Sudan izahura na Kenya, Djibouti ihure n'u Rwanda. Iyo rero ni raundi ya mbere izaba, naho raundi ya kabiri izahuza ikipe ya Wayina 1 and 2 ihura na Uganda, noneho Wayina
3 and 4 ihure na wayina, 5 and 6 wayina, 7 and 8 ihure na wayina, 9 and 10. Rero uku nguku ari uko amakipe azagenda akina muri Sekafa 2024-2025. Mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.